به هاتنا دمسالا زوستانê ra karanîna êzingan zêde dibe. O malbat dest bi komkirina pêdivîya xwe ji êzingên darên cuda weke zeytûn, henar, sêv û bihîvan. Ji ber rewşa dûrpêçan ser Efrînê û qutbûniyan bihabûna maddeyên sûtemeniyê weke mazot û gazê, malbatên Efrînî bêtir bi êzingan pêdiviyên xwe yên rûcene peyda dikin ku bermanî li ser agirê êzingan xwarinê çê dikin. اشتغلت بويزة ملات دست بكورة دكي وقتي زيتونو وتي شعب تدرتكي خو بستوني زنگو دكي جندان حاجكم دكن يوب ديراكتور تنين يوب پشتي تنين معناه بستوني انجور جارة دار قد بن بهون السر ما قد دكن معناه ملات لخنا حيري تدركي خو يتوني دكن بسر او بگرم دکن شیوو چه دکن چو چه دکن قاو چه دکن تدرکی موله چه بیر سر دبه مارا êzing ne tenê li gundên çiyayê Kurmênj tên bikaranîn, lê belê li bajarê Efrînê jî, ku buhabûna mazotê dihêlê rûniştvanên bajêr berê xwe bidin berdêlên din. Lawma bazirganî û firûtina êzingan li Efrînê bi hatina zivistanê re çalaktir dibe. Êzing o doxê mîsim otiye, mîsimê zistanê otiye. Em noko korî xwe dikin, dest pê dikin, vî şîş milat re hozir dikin. Haya ihtimodekî êzing o vêxêşînî gunda û daro işte وهي موزوتي جورنا هي مثلا موارد جمارو كيمتي منطقي ام موزوتي قد بجدارو قد بن اذا ملاجي رود به اعتمادكي ازنگو بخي هیجایی گوتنه کو تفی دورین کردی لجزیره به بیرن نفته و گازه دولمندن لیبلی سوتمنی به زحمتی دگهینه کانتونا افرینه چمکی اوج سالا 2013 دا دروشکی دور پیچه دایا لو ماشینی به آگر ازنگان خو گرم دکن و خارناخه چه دکن نوروز رشو دنگ امریکا افرین